الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. A kada ti robovi moji za mene pitaju, ja sam sigurno blizu. Odazivam se molbi molitelja kad me zamoli. Zato neka oni pozivu u mome dovolje i neka vjeruju u mene, da bi bili na pravom putu. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Dragi naši profesori, kolegi učenici i svi prisutni, Esselamu alaikum i dobar dan. Prije svega, zahvaljujemo vam se što ste nam se pridružili danas kod nastupajućeg Kurban Bajrama. Po hidžetskom kalendaru, Kurban Bajram je 10. dana 12. mjeseca muslimanskog kalendara ili 10. Zulhidžeta. Ovaj praznik ispunjen ljubavi, dobrotom, tradicijom i običajima. Nadamo se da ćete uživati u ovom našem skromnom doprinosu, jer velike radosti koje nas okupe i ujedinje su naši Bajrami. Ovo što dolazi već nam polako zaposjeda osjećanja i misli, stoga mislim da možemo započeti.